Tadi hujan di luar, jadi Hani harus pakai mantel gini. Hujan dan dingin tidak menjadi halangan buat kami hari ini untuk melanjutkan perjalanan ke jembatan kaca terpanjang di dunia. Berangkat dari Zhangjiajie pukul 7 pagi waktu setempat. Tujuan pertama kami adalah Wuliyuan, tapi hanya untuk transit. Ni hao, 这个是去包里跳吗？对，你们待会儿下山，不管去哪个景点，都要坐我们这个车下山。就待会儿拿着我们的乘车卡，不管哪一台车，你都可以下山，都可以坐。来回是每位30。Oke, sisi. Sekarang kita udah di Wuliyuan, tempat transit. Jadi kita harus ganti bus. Tadi perjalanannya sekitar 45 menit. Kita harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi. Sekarang Hanif mau menuju jembatannya dan cuaca masih sedikit agak gerimis. Hey, Hello, hello. Where are you from? oh, Chinese, India. Bushe. Okay, 第一线吧，你的那个，或者，请进。Jadi sebelum naik jembatannya kita harus ganti sepatu dulu biar nggak selip dengan kacanya. We are now at Canyon Bridge, the longest and the highest river bridge in the world. Design scheme shows that the bridge is 430 meters length in total, 6 meter wide, and with a relative height of about 300 meters. Dingin banget. Dingin banget.
Kita tes kekuatannya guys. Tebal kacanya guys kira-kira 15 cm. The bridge deck all use transparent glass. I'm left behind, obey the line. Oh, 为什么? It takes the title of world highest from Canada's Glacier Skywall, which opened in Alberta in 2014 and is suspended at almost 300 meters. Tapi yang perjuangan ini gila 2,5 jam. The bridge is capable of holding 800 tourists at a time and provides unparalleled views of the Zhangjiajie National Forest Park, which was the inspiration for Avatar's planet Pandora. Oke guys, dari ujung ke ujung jembatannya udah kita lalui. Makasih ya udah nonton. Kalau bagus jangan lupa share ke teman-teman. Jangan lupa subscribe. See you next vlogging. Bye bye.